Umwana aravuka mu muryango hakavuzwa impondo, ababyeyi bakamurera bakamuha ibyangombwa nkenerwa byose. Imana yamuha umugisha agakura kubaka urugo nawe akabyara, akuzukuruza igihe kikazagera ariko agapfa. Uru ni rwo rugendo rwa muntu ku isi. Kuri benshi muri twe kunamira uwo tuvuyemo ni ikintu kibabaza cyane, ariko kiri mu bigize ubuzima. Gusa birushaho kubabaza iyo umuntu wapfuye yari akiri muto, kuko bikomerera kurusha abantu kubyakira, by'umwihariko ababyeyi n'abavandimwe b'uwo mwana bakaba bajya no mu gahinda gakabije. Ako gahinda gashobora gukurikirana umuntu ubuzima bwe bwose kugeza n'aho ananirwa kugira ikindi akora, nk'uko byagenze ku mubyeyi wo muri Korea y'Epfo witwa Jang Ji-song wabuze umwana we Na-ye-won wapfuye by'igitaraganya azize indwara idakira y'ibibazo by'amaraso. Uyu mwana amaze imyaka inapfuye, ariko uyu mubyeyi we yananiwe kubyakira burundu. Mu kumufasha guhangana n'agahinda ke, itsinda rya televiziyo ryamaze amezi 8 ricura ishusho isa neza neza n'iy'uwo mwana Na-ye-won wapfuye. Bakoresheje ikoranabuhanga ririmo uburyo ishusho ishobora kunyeganyega kugira ngo bayikoreshe mu kwigana uwo mwana, noneho nyuma bakabikoresha mu kurema ukunyeganyega kwa Na-ye-won ndetse iryo shusho bakariha ijwi. Mu gukora ibyo banakoze park itabaho, ni ukuvuga ahantu abantu bidagadurira, ariko mu kuyikora bifashisha parike nyayo uwo mwana yakundaga kujya kwidagadurira amakiriho. Umubyeyi w'uwo mwana amaze igihe akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga butuma ubona ikintu ariko kidahari bita virtual reality mu cyongereza, kugira ngo bumufashe kunamira uwo mwana we w'umukobwa wapfuye amarabira afite imyaka 9. Mu gukoresha ubwo buryo abasha guhura n'umwana we bakaganira, bagakina kandi bakidagadura nk'aho bari kumwe neza neza. Yewe ibyo tugiye kuganiraho muri iki cyegeranyo. Niba utariyandikisha mu muryango mugari w'abagize uru rubuga, bikora ukanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video, unakande share kugira ngo iki cyegeranyo gisangize abandi. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Guhura k'uwo mubyeyi n'umwana we wapfuye mu myaka 4 ishize bigaragara mu kiganiro mbarankuru cyiswe Meeting You cyangwa guhura nawe ugenekereje mu Kinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyuze bwa mbere kuri televiziyo ikomeye yitwa MBC, ndetse kirebwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni muri Korea y'Epfo. Igice kirimo gitera imbamutima gusohoka, naho umwana na nyina bongera guhura hifashishijwe iryo koranabuhanga, bakaganira, bagakina ndetse bagasabana neza neza nk'abantu babiri bicaranye baganira. Kugira ngo byumve neza, reka nkwinjize mu cyumba aho umubyeyi Jang Ji-song ahurira n'umwana umaze imyaka inapfuye. Nyina w'uwo mwana ari mu cyumba gitatse ibara ry'icyatsi, yambaye igikoresho cy'ikoranabuhanga mu maso kimeze nk'indorerwamo areberamo amashusho y'umukobwa we. Ku rundi ruhande hicaye umwe mu bagize umuryango w'uwo mubyeyi ndetse n'abanyamakuru ku rundi ruhande bifashisha ikoranabuhanga ryohereza amashusho mu ndorerwamo uwo mubyeyi yambaye, akayabona neza neza nk'ibintu biri kuba ako kanya. Aha niho Jang Ji-song ahurira n'umukobwa we wapfuye mu myaka 4 ishize. Ayo mashusho maremano uwo mubyeyi yarebera mu ndorerwamo yerekana Na-ye-won, ni ukuvuga umwana we wapfuye mu myaka 4 ishize, yiruka asanga nyina Jang Ji-song avuga ati, "Mama, umaze igihe uri hehe? Warantekereje?" 엄마 어디 있었어? 엄마 항상 엄마 내 생각했어? 맨날 아니 해. 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. Nyina afashwe n'ikiniga ari kujya guhobera ifoto igenda ya Na-ye-won, ari nakabatunganyije icyo kiganiro bari kureba. Gusa ku rundi ruhande abandi bantu bo mu muryango we bifashe ku munwa, bamwe barakaye bigaragara no mu maso. Ibyo mubyeyi ari kubona bo ntabyo babona, kereka nyine nabo baramutse bambaye indorerwamo nk'izo yambaye, ku buryo bareba amashusho nk'aya ari kureba. Muri make hari abamubona nk'uwasaze kuko ari kuba mu yindi si abamureba badashobora kugeramo. Mu yandi magambo, uburyo bwa virtual realities buramwereka ibintu bitariho binyuze muri ya mashusho maremano nakubwiye yakozwe n'itsinda ry'abanyamakuru ba televiziyo. 엄마 나연이 너무 보고 싶었어. 엄마 나 예뻐? 예쁘지?
너무너무 예뻐 우리 나연이. Iki kiganiro cyateje impaka zishingiye ku ngaruka z'imibereho yo mu mutwe zishobora guterwa no kuba umuntu yashobora guhura n'abakunda bapfuye. Mu gihe bamwe bumva ko bitanga uburyo bwo kwiruhutsa, hari abandi batekereza ko ibi bishobora gutuma abantu batabasha kunamira ababo bapfuye ngo bakomeze ubuzima bwabo busanzwe. Televiziyo ya MCB yatambukije icyo kiganiro mbarankuru yarezwe na bamwe icyo bise kungukira mu ishavu ry'umubyeyi wunamira umwana we. Amashusho y'iminota 10 yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube agaragaza umubyeyi yongera guhura n'umwana we umaze imyaka inapfuye. Amaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 15 ndetse n'ubutumwa busaga 19,000 buyaherekeza bw'abayarebye. Bamwe mu bakoresheje uru rubuga bavuze ko ibi bizatuma Jang Ji-sung ajya mu gahinda karenza ko yari asanzwemo no kubura icyizere cyo kubaho. Gusa Jang Ji-sung avuga ko byamufashije. Nyuma y'urupfu rw'umwana we yari yarishushanyijeho izina ry'umwana we ndetse anashyira ifoto y'uyu mukobwa w'ahantu hose mu nzu ye. Ikirenze kuri ibyo, yanambaraga urunigi rurimo ivu ry'umurambo w'umukobwa we watwitswe nyuma yo gupfa, nk'uko bisanzwe bigenda mu migenzo ya bamwe mu Banyakoreya y'Epfo. Mu ndoto ze, nyina w'uyu mwana yumvaga umwana we yari kuba ababaye, ariko mu buryo bushushanyije bwo kumubona muri ayo mashusho maremano, uwo mwana yarasekaga. 엄마, 손 이렇게 해봐. 이렇게? 엄마, 내 손 잡으니까 좋지? 잡고 근데 이렇게 하면 Abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko ibyabaye kuri Ji-sung bishobora kumufasha mu ihahamuka ryo gupfusha umwana we wapfuye urw'amarabira. Seon Gyuk-ho wo muri kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe Korea University's Mind Health Institute avuga ko bifasha abantu bari mu cyunamo basa nk'abinjiyemo mu buryo butunguranye, bikabafasha gusezera ku wapfuye bya nyabyo nyuma y'akababaro gahoraho batewe n'urupfu rwe. Dong Gui wo muri kaminuza ya Yonsei University wavuga ko uburyo bwa virtual realities bwakorejwe mbere mu kuvura ibibazo by'umuhangayiko, ubwoba, kubura igice cy'ubwonko gifasha kwibuka ndetse n'agahinda gakabije. Uburyo bw'amashusho aremye bwa virtual realities bukoreshwa mu kongera kurema imihango y'imikoro y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri byabaye mu mwaka wa 1953. Ibi bikorwa mu gufasha abarwayi bashaje batibuka ibyabaye kubera indwara yo kwibagirwa cyane cyane yitwa dementia. Uko bagenda bongera kureba ayo mashusho abatembereza muri ibyo bihe, bagenda bibuka ibyabaye bibitse mu bwonko bwabo. Mwarimu Lee avuga ko ubwo buryo bwifashishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya virtual realities ndetse no kunamira uwapfuye bikenewe guherekezwa n'ubujyanama mu rwego rw'ubuzima bwo mu mutwe, bituma hatabaho ingaruka mbi zo kwiyumva uri mu bwihebe ku buryo bukomeye kurushaho. Hyun Se-wook Lee wayoboye icyo kiganiro mbarankuru kigaragaza umubyeyi yongera guhura n'umwana we wapfuye mu myaka ishize. Mu minsi ishize yabwiye ishami rya Korea rya BBC ko itsinda yayoboye ryatangiye icyo gitekerezo mu buryo bwitondewe kuva mu ntangiriro zacyo kugeza ku musozo w'igikorwa, kandi ko ibyakozwe byose byari bishingiye ku byo Jang Ji-sung yibuka ku mukobwa we Na Ye-won atarapfa. Mu mpera z'iki kiganiro, Na Ye-won ahereza nyina ururabo mbere yo kuryama hasi avuga ko ananiwe. Aravuga ngo azakunda nyina iteka ryose. Bombi basezeranaho, noneho Na Ye-won agasinzira, agahita ahinduka akanyugunyugu k'umweru kaguruka buhoro buhoro. Uku niko guhura k'uyu mubyeyi n'umukobwa we wapfuye mu myaka ishize birangira. Uburyo bwa virtual realities bwakorejwe mu guhuza uyu mubyeyi n'umwana we wapfuye burakoreshwa cyane mu nzego zitandukanye z'ubuzima bwa muntu, ariko bugakoreshwa cyane mu gufasha abantu kwibuka bimwe mu bintu banyuzemo bakaza kubyibagirwa kubera impamvu zitandukanye zishobora kuba ari iz'uburwayi, izabukuru cyangwa ibindi bibazo byo mu mutwe. Ubu hari ibiganiro mpaka byibaza biti, ese iri koranabuhanga rishobora kwemezwa rikajya rikoreshwa n'abaheramwe n'agahinda batewe no kubura babo, bakaba baremerwa amashusho nk'aya yabafasha kongera guhura nabo kabone n'ubwo ababo baba bamaze imyaka 40 bapfuye. Urabyumva ute wowe? Nitwa Cyprien Ngendahimana. Ndagushimiye wowe wakurikiye iki cyegeranyo. Niba utarajya mu muryango mugari w'abagize uru rubuga, kanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video, ukande share unayisangiza inshuti n'abavandimwe. Shalom.
ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.